دما خوش ببینرین هیجا ایرو یکی تباخ 2022 روژان روژا دوشمه بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکشین لسرانسری جهان رودانه امی هول بدن دناوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله دما خوش ببینرین هیجا لعراقی روش آلوز آلگرین تفجر شعیه الصدر ده نوا هفته که ده دو جاران بسر آواهی پارلمانتوی ده گرتن لیدری وان مقتدى الصدر جی او یک وکه شورش بناف کر او پیام داکو و خواپیشاندان برفره ببن هم بانگا صدر او هم جی خواپیشاندانین آلیگرین وی وکه دسپیکا پیواجوه که شر ده نابرا کمین شعیین لعراقی ده تشیرو وکرن. دسر هالبجارتنين پیش وقت را 10 ماه در باز بون. لی حتی نها نه حکومت و نجی سروکمار نوی عراقی دیار نبونا. آستنگیا لپیشیا دیار کرنا سروکماری وکه هلوستا پدکیت نشاندان. لو مای سال 2003 و دما دسوردان امریکا لوی ولاتی پرگالک بالکش هات ساز کرن. سروکمار جکردان. سروکوزیر جی شیعه و سروک پرلمانتوی جی جسونا پیکته. د مجاره سرکوماریا کوبیه پارا کردان جی د نابرا پدکه وینکه پیمانک نافخویی هاتبو مهر کرن. لگوریوه سروکاتیا هرمه بو پارا پدکه و سرکوماریا عراق بویا ینکه. لید قناغا 10 مهن در باسپوی ده دیار کرنا هر دو پوستن گرینگ ان عراق پیکنایه. هلوستا پدکه وکه آستنگیا لپیشیا دیار کرنا سرکومار عراق ناکوکیا د نابرا کومن شیعه جی وکه سدما بنگهین آوا کرنا حکومتانو تیب ناف کرن. او بتایبت مثلا حکومت او سرکوزیرتی عراق دمین داوی وکه نشانه دست پیکرنا پیواجه کنو یا آلوزین دجوار خدای در. هری داوی پشتی که کومن شیعه نزی ایران کسب ناو محمد شیعه السودانی وکه نامزد سرکوزیرتی نشان دان آلی گرین تبگرا صدر رابون سرپیان. او به آرمانجد ناوا 5 روزان ده به سر تواهی پارلمانتوی ده گرتن. برواجی سردگرتن آپیشی آلیگرین صدر و جاره بریار داکو لناوا پارلمانتوی چالاکیا رونشتنه یا به دم پیگ بینن. مقتدى صدر چالاکیا آلیگرین خواه وکه دست پیکرنا شورش آشتیانه بناف کرو بود. رسالتي إلى القوى السياسية التي جبوان کسین کو آگری داگر کری زوردستی و سختکاری باندور لوان کریه فرسندک زیرین پیدا بویه. دم هاتیه کود مجاره هلبجارتن پرگالا سیاسی و دستورا بنگهین ده گوهرتنین بنگهین پیکورن. هرچه کسی کو بجداری به شورش نبه و جرومت به پار بمینه. دوی هر کس بجگریه بده گل ما او سرهل در. لیدر شیعی صدر سردگرتن آواهی پارلمانتوی و چالاکی آرونشتنه جی وکه هولدان آزاد کرنا هر ما کسک بناف کرد و پیام دا کو آوی خوپیشاندان بلا ببن. داسوی عراقی ده روژین بالوس خیاده که صدر و چارچوه هماهنگی به هفره بانک لآلیگرین خواهکرن کو دا کون کولانان ددمه که کو ارتشا عراقی به آلیبونا خواه جبو خواپیشاندانان دیار کرده ایرانی جهلوستا خواه زلال کر ریوبریا تارانی گوت برزیریکا لعراقی مجارکی نافخوهیه. العراقي روشك ما ترسيدار هيا خبان دير لنافا آواهيا بارلمانتوينا لجهي آرام كرنا روشا هي داخويانين درد كيفن ما ترسيا آلوس كرنا روشي نشان داده چارچوویا هماهنگی دم و جهه خوا پیشاندانه جبو آلیگرین خوا دیار کر و داخواست کر که آلیگرین وی دا کون کولانان وکه جهه خوا پیشاندانان جی پرا دالقان دیا بغدای هاتا دیار کرن. تداخویانی هاتا داین ده جه آلیگرین خوا زیده تر بانک لتواهی عراقیان هاتا کرن که لجهه هاتی دیار کرن کن ببن. تاوی کو جهه کو چارچوویا هماهنگیش بو دست پیکرن خوا پیشاندان دیار کری ریا سرکه یا هریما کسک بغدای جی لید داخویانی ده هاتا تقس کرن که کتنا هریما ناف بوری قدخیه.
لآلیه کدن همان دمه ده وزیر صدر صالح محمد عراقی داخویانیک بلاف کربو و هارا گاند بو. داخواز جه آلیگرین تفگر صدر دیکن کو جبلی پارزگه ها نجف دا کون حمو کولانین پارزگهین عراقی. هرچی قاسی جهه چالاکیان جی جودا به لی بالکش کو دماج بو چالاکیان همانه. دوین آف بره ده وزارت پاراستنه یا عراقی جی لسر مجاری داخویانیک دا. وزارت لسر روشا عراقی یا هایی را گهاند کو ارتش د دستوردان سیاست ده به آلیه او دبیجه. پاراستنه هفسنگیا جواکه کار هیزم پاراستنه ارک ارتش لبرانبری دجمن پاراستنه سروری عراقیه. تیم مذاکره کننده ما ارائه داده کاملا د دمکی کوچاف زورنه لسر ایران ده حکومت طهران دا خویانی دا. بردف که وزارت دروای ایرانی ناصر کنعانی د داخویانی یک آچاپمنی در آگهاند کوروش عراقی مجارک نفخویه پارتی او تفگرین عراقی دکارن و پرسکلیکی در باس بکن. ناصر کنعانی و هاگوت ریز جبریارین گل عراقی را دیگرن و بریار مجی او کو دانستان دنج بو چاره سرکرنا پرسکلیکان را ریا هری باشه. شر لأوکراینا دبن سیا گنمی لولاد دمای روژاوا درخستنا گنمی اوکراینا جبو دروژ شر لولاد زیدتر جه خود چاپمنی یا جهانی ده دیگره هری داوی ترکیه جا راگهاند کو کشتیا یکمین یا گنمی اوکراینا جه بندرا اودیسا درکت کشتیا کوتی پایین سبه لستانبول بی کنترول کرن خالا خویا داوی گهشتناوی یا لباشر طرابلس شام یه لبنانیه. And distinguished guests. 22 تیرمه لستانبول ده با آمده بونا نونرین اوکراینا روسیا نتوین یکبوی و ترکیه پیمانه کات امزگرن. آلمانجا سرکه یا پیمانه درخستنا گنم اوکراینا با ولاتین در بو. وزارت پاراستنه یا ترکیه را گهاند کو کشتیا جگنم اوکراینای بار کریه جبندره او ده صادر کت. کشتیا رازونی با آلا سیرالیون تفدگره. وزارت دیار کرکوته پایین کو رازونی سبیل استانبول بوها گوت. پشتی کنترول کرنا کو استانبول بکرن و کشتی بر به بندره هاتی دیار کرن و ریا خواب تومینن. د داخویانیا کو جانی ناوندا کوردیناسیونا هفبش و هداین ده ها دیار کرن کو دی کشتی ده 27,000 تون جهیا. کپاسیته کارگویا کشتیا 186 متر دریجه 30,000 تونه. وکرنا فرمیا ناوندا کوردیناسیونا هفبش کو پشتی پیمانا د ناوبرا کیف موسکو انقره و نتوین یکبوی دهات امضا کرن چهارشنبه بوریج بو سوکرنا کریزا خوارن یا جهانی هات بول درخستن آرمانجا سرکه یا وی کوردیناسیونه درخستنا نزی 22 میلیون تون گنم و برهمین دنین خوارنه ین اوکراینا بو گهاندنا دورین دن ین جهانیه ارک ناوندا کوردیناسیونا هفبشی مسو گرکرنا در باسپونا به اوله یا جبو جهن هاتی دیار کرنه. د جوینا لستانبول در روسیا و نتوین یکبویشی لسر هناردکرنا برهمین چاندنی ین روسیای پیمانه که امضا کرن. د پیمانا نافبوری در نتوین یکبوی با موسکو پشتراس کر کجبو هلبرین روسی ین وکی دخل و زبل بکیجن بازارا گشتی یا جیهانی و حسان کاریه چه بکه. اوکراینا و روسیا د ناوا ولاتین هری مزن این اخراجاتا گرنم دنا. جبری دجمناهی کوخ دسپیر سالین دریش دمین داوید نابر آمریکا و چینی دا آلوزی نو پیدا دبه لگوری ریوبریا پکینه سدما آلوزی سردانا سروکا مجلس آنونران ننسی پلوسی یا جبو تایوانیه ایرو چینی جارکه دن دجبریا لهمبری وی سردانی دوباره کی روگات اگر پلوسی بچه تایوانی و ارتشا چینی جی بیدنگ نمینه. سروکا مجلس نونران یا آمریکای نانسی پلوسی ایرو گراخوا آسیای دست پیکر. بریانها هاتبو گوتند برنامه گریده سردانا تایوانی جی هیه. لی او یک حتی نها به فرمینه هاتیه زلال کرن. لی لیگل ویجی چینا کو تایوانی وکه بشک جخاکا خود بینه به تندی لدجی سردانیه. مجارا سردان هری داوی د پیوندین تلفنی یا سروک آمریکا او چینی دجی ببو روژف. ایرو جارکیه دن ریوبریا پکینه به زمان تند حلوست نشانده.
بردفکی وزارتا کاری در و چاولیجان هشیاری کرد که اگر پلوسی بچه تایوانه او ارتشا چینی دست وردانه بکن. دناورا کوسووا و سربستان ده دخت جارکدن بلند بویه پشت آلوزیا شویدن حکومت کوسووایی بریاردا کو پیوان نو ین تکلداری سینور جبو مهکدن تعلق بکه بریانها جی ناتو ین نشانه دستوردانا لحرمی دابو. حکومتا کوسوفایê piştî hevdîtina bi sefîrê bilind ê dewletê bûyî Amerîkayê li Kosofayê Jeffrey Honê verekir pîvanê nû yên têkildarî sînor ji bo mehekê tewlo kir. Pîvanê nû diviya bo roja duşemê biketa miryetê. Li gorî pîvanê nû her kesên bi nasnameya Sirb derbasî nava Kosofayê bibin û ger li wir bimînin jî divê xwedî belgeyeke demkî bin. Hikûmeta Kosova herûha dimehdem dabû got Serbên Kosofayî bilaqeyên Serb yên li ser wesayetên xwe bi plaqeyên Komara Kosofayê biguherînin. Zakona i građana, našeg suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti. Serokwezîr Albîn Kurtî doh bi daxuyaniyekê rakand got pîvanên nû bersiva li Serbistanê ye got serxwebûna Kosofayê nas nake. Pîvanên nû yê Prîştîneyê li Bakurê Welêt bû sedema nerazîbûneke tund got piraniya şeniyên vê herêmê Serb bin. Polîsên Kosofayê diyar kirin ku gule li wan hatine reşandin lê kes birîndar nebûye. Li ser riyê ber bi Serbistanê ve bend hatine danîn û çûn û hatin hatiye asê kirin. Hikûmeta Kosofayê bi daxuyaniyeke nivîskî rakand got ji roja duşemê û pêve bend hemû hatine rakirin û her kes dikare bi rengekî azad tev bigere. Serbiyên Kosofayî otorîteya Prîştîneyê û serxwebûna Kosofayê nas nakin. Serb bi Belgradê ve dilsozin got ji aliyê millî ve pêve girêdayî ne. Hêza NATOya li Kosofayê jî rakand got ew ji nêz ve rewşa Bakurê welat dişopînin û got eger aramiya li herêmê bikeve xeteriyê em amade ne got destwerdanê bikin. میانمار اف 2 سالین جه آلی حکومت داربه لشکری و تیبری و برن ریوبری لشکری راگاند کو وان روشا آورت حتی سال 2023 دریش کریه ارتش وکدن ادعا کر کو اوی طباخ 2023 هل بجارتنه که آزاد و عادل جی پیکوره. سال 2020 لمیانماری پارتیا یکیتیا نتوی یا جبو دموکراسی بسروکاتی اون سونکیا پرانیا دنگام بدست او بو دسلاتدار. لی ارتشا ولات به ایدایا کو حیلچی بونه به داربه لشکری رابو او دزدانی لسر ریوبریه و جوی دمی و روشا لمیانماری آلوزه. ریوبریا لشکری به داخلینی که راگاند کو روشا آورته حتی سال 2023 دریج دیگه. ارتشا راگاند کو به دریج کردن روشا آورته را اوی حول بدن آرامی پیدا بکن. ارتش وکدین جراگاند کو اوی طباخ 2023 لولات هل بجارتنه که آزاد و عادل پیک بینن. حکومت یکیتیا نتوی یا میانماری کو و گاوه لسرگونی یه نرازیبون نشانی داخلینی ریوبریا لشکری دا او گوت لولات مافی جنرالین شر تنه یکو بحثا هل بجارتنه کی بکن. باندورا لحیا ایرانی بیلانچوها کسین جیانا خواه جدز دای گران دکه لحیا کو جبر بارانی به باندور یا موسون پیک هاتی ده بویه سدمان برنه حتی نا 69 کسی تنه دنوا 10 روژین ده حتی نها نوت کسی جبر وی لحیه جیانا خواه جدز دایه. لإيران بيلانچويا بارانين موسوني كوبونس سدما لهيه گراندبه. وزارت کارین هندورین ایران دیار کر کل سرانسری ولید اکیبن لگرین و خلاص کرنه هیچی با آوای کی بهوی لچلو 5 کسین ونداد گرن. حتی نها زیده 40 کس بگرانی بریندار بونه. 37,000 کس نچارمان مالین خواب بترکینن و زیده 20,000 خانیجی زرارک مازندیتنه.
Ji êvara pênçemê ve Bahoz ji 31 eyaletan paytext Tehran jî di nav de li 24 bûn. Têpayîn ku Bahoz û Lehiyê di rojên pêş de jî dewam bike. Ji ber vê yekê jî berpirsiyar bi fikarin ku jmara kesên mirîzê de bibe. Di vê mehê de ji ber Lehiyê hejmara miriyan derket notî. Nêzîkî 10 roj berê di Lehiya ku li başûrê parêzgeha Farsê re bûye, 21 kes mirin û 2 kes jî winda bûn. Berpirs dibêjin ku hertinên herêmî bûne sedema Lehiya vê dawiyê. Herçend hîn zû ye jî ku astazrarê were destnîşan kirin, lê pispor destnîşan dikin ku ew bi milyonan dolar e. Serokkomarê Îranê İbrahîm Reîsî soz da ku wê alîkariya aborî bide kesên ku ji ber Lehiyê zirar dîtine, lê ji ber krîza aboriya heyî nediyar e. Kengî dibe ku ev alîkarî were belav kirin. بربینرین هێژە demekî ku li parzemîna Avrupayê şewatên zêde dibin û bandorê li ser rewşa avhawê dike. Di heman demê de baranên Musonê yên ku li parzemîna Asyayê jî rû didin bi xwe re ziyaneke mezin daya avakirin û herî dawî ev nêzî hefteyek derbas bû. Li Îranê rewşa heyî me di nûçeya xwe de jî dît, lê li aliyeke din li parzemîna Afrika û li gelek welatên din yên parzemîna Asya û herwiha ya Amerîkayê jî çolbûneke zêde xwe daya der, ango hişke saliyeke pir zêde heye. Ji bo vê yekê jî em vê beşanûçeyên xwe de taybet balê bikişîne li ser daxuyanî ku ji aliyê rêxistinên hewrdorê ve ku têne dayîn û bilançoyên ku derketiye pê jî ji bo vê yekê bi taybetî bi hatina hişkesaliya ku di nava salên dawiyê de û guherîna rewşa avhawayê re bandoreke zêde li ser hilberandina dexl û danê dike û ev yek jî dihêle ku pêla koçberiya li seranserê cîhanê zêde bibe. Belê heta niha li gorî sala 2021 danên ku ji aliyê rêxistinên fermîyên cîhanî ve hatine parvekirin ku bi qasî 2 milyon û 300 hezar kes ji ber hişkesaliya ku li seranserê cîhanê rûdayî bandor bûne û her wiha ev rêje li gorî sala di navbera 2000 û 2021 de jî ji sedî bi qasî 29 zêde bûye. Ev yek de diyarkirin ku bi rengeke bandora hişkesaliyê ya ku li ser jiyana civakî û pêla koçberiya ku li seranserê cîhanê dide avakirin. Li seranserê cîhanê bi qasî 55 milyon kes ji rewşa hişkesaliya ku rû dide ango her ku diçe bi guherîna rewşa avhawayê re hişkesaliya ku pêk tê bi qasî 55 milyon ji vê yekê bandor dibin û ev dane li gorî lêkolînên ku ji aliyê rêxistinên navnetewî ve têne kirin dibêje heta sala 2040 ev dane wê xwe bigihêjîne ku bandoreke zêde li parzemîna Afrikayê bike, lê ji van jî bi taybet ji sedî dehê wan tê wateya ku wê ji 10 zarokan yek li herîmeke di rewşeke krîza hişkesaliyê re derbas dibe jiyana xwe bike. Em derbasî aliyeke din yê vê rewşa ku hişkesaliya ku li seranserê cîhanê û bandora wê dayî diyar kirin, ew jî li gorî ku lêkolînên hatine kirin ji sala 1990 heta sala 2019 ve bi qasî 11 milyon û 700 hezar kes ji ber hişkesaliya ku li seranserê cîhanê jiyana xwe ji dest dane û her wiha di nava salên 20 salên dawiyê de jî bi qasî 134 bûyerên hişkesaliyê li seranserê cîhanê rûdane, ji van jî bi qasî heftê bûyerên tenê hişkesaliyê ango çolbûna li seranserê cîhanê li parzemîna Afrikayê derketiye pê ji xwe. Ev yek jî li bajarên ku li Afrikan ku li welatên li Afrika ger ku em li ser ekranê temaşe bikin wê baş were dîtin ku bajarên ku herî zêde di nava nûçeyên me yên rojên derbasbûyê de krîza aborî lê heyn ango hişkesaliyê herî zêde bandor li ser wê kiriye. Ew jî parzemîna Afrika parzemîna ku herî zêde bandor li ser vê yekê bûye. Parzemîna Afrika de ji bajarên weke welatên weke Somalî, Zimbabwe û her wiha Cibûtî û Mûrîtanya yek ji welatên herî sereke yên di parzemîna Afrikayê de ji hişkesaliya ku li seranserê cîhanê heyî bandor bûye. Her çi qasî
ده هفده حزیرانا سال 1994 ده جالی نتوین یک بوی و روژا تیکوشینا لدیجی چولبوین هاتبه راگاندن جی لی افدانه به دربازبونا دمیرانگو به دربازبونا سالی را هر کودچه هشکه سالی یا کل سرانسری جهانی چاوا سیده دبجی دده خویا کرن. ولی بینرین هجا اف روشا هشکه سالی و باندورا وی یا لسرانسری جهانی بو مخواست ام دوی بشانوچین خوین جهانی دجی بالا و بینرین هجا جی بکشین لسرویه که ام لور دیگهشین داوی بلتن خویا جهانی و دبشین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و ببینن دنوا خیر و خوشیده هر شاد و بختار بون.